A hoće li najnovija tragedija koja je zadesila Srbiju dovesti do toga da se reči stručnjaka manje omalovažavaju, a više poštuju i ozbiljnije uzimaju u obzir? Već 2 nedelje nejasno je kako je preduzeće Srbija vode navelo da se posle niza ilegalnih bušenja na Savskom nasipu ne može garantovati njegova bezbednost, a zatim ubrzo pojasnilo da zaštita od eventualno talasa velikih voda nije ugrožena. Stručnjaci iz te oblasti ponavljaju da ono što se godinama radi na Keju ne može proći bez posledica. Kako da ne bude prekasno? U priči Dine Cepenjar. Najsvežiji rov na Savskom nasipu prokopan je pre mesec dana da bi se do splava na Savi sprovela struja. Takvih rovova ima na desetine. Kopani su ka reci za potrebe nelegalnog priključivanja splavova Sojenica, kuća i vikendica na struju. Nasip je toliko izrovaren da ni Srbija vode, kako su nedavno navele, ne garantuju bezbednost građanima ni njihovoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, ukoliko dođe do visokog vodostaja na Savi. U slučaju nailaska poplave na Savi, on ne bi mogao da zaštiti Novi Beograd, a to bi bila velika katastrofa, dakle preko 100.000 ljudi ovde direktno ugroženo od poplava sa Save. Prijavili smo to oštećivanje onog momenta čim smo saznali za njega svim nadležnim organima, najpre vodoprivrednom preduzeću Srbija vode, vodnoj inspekciji i policiji koja bi trebalo da je izvršila uviđaj i da je pronašla krivce i da je protiv njih podnela krivičnu prijavu za oštećivanje nasipa. Mi još uvek nemamo povratne informacije od nadležnih. Kako na reci nema legalnih vodova i priključaka za struju i vodu, kanalima se provlači nelegalna instalacija iz branjenog područja, odnosno iz blokova. Nasip, pored rovova ispod krune, trpi i na površini. Teški kamioni, mešalice betonske, kiperi i tako dalje svakodnevno voze krunom nasipa. Krunom nasipa ne smiju da se kreću automobili, a pogotovo ne teška mehanizacija, kamioni i sve ono što se danas kreće njime. Ljudi koji grade u priobalju bukvalno kamionima, trosovincima, četvorosovincima koji imaju po 40-50 tona prelaze preko nasipa i voze se po nasipu. To je katastrofa jer on nije predviđen za to opterećenje. Nasip se gradi sloj po sloj koji se valjkom sabijaju na zadatu zbijenost kako voda ne bi mogla da prodire. Kada se kroz nasip jednom prokopa rov, ponovno sabijanje prenelo bi opterećenje u dublje slojeve i on bi se srušio. Nasip spada u sistem hidrotehničkih objekata koji služe kao pasivna mera odbrane od poplava i ne utiče na količinu vode koja će pasti, već samo sprečava izlivanje reke iz korita u branjeni prostor. Eventualnu poplavu u ovom stanju ne bi mogao da spreči. Nije dovoljno da se rov zatrpa i lopatama onako maskira kao da je to u redu, to je trajno oštećeno i slabo mesto. Dakle, mora da se sagradi iz početka. U branjenom prostoru danas se suši jezero, jer je nedavno pukla cev velikog prečnika koja sprovodi vodu iz Reni bunara u stanicu na Bežanijskoj kosi, gde se vrši prečišćavanje. To je bila jedna velika havarija koja je da kažem, napravila čitavo jezero u području Savskog nasipa i to je pokazatelj gradskoj upravi koja je prošle godine pokušala da prokopa nasip i da postavi sličnu cev malo manjeg prečnika, da je postavi direktno, da je ukopa u telo nasipa. To je pokazatelj šta bi se desilo kada bi ta cev pukla. Još za sada izbegnutih havarija. Postoje ulice koje su skoro rekonstruisane, gde su postavljene rešetke za slivnike, a da ne postoji slivnik ispod. One su više kao maska, kao tu su. Tomić misli da se od stanovnika blokova kriju informacije. Mnogi građani, pa čak i u neposrednoj blizini Savskog nasipa i ne znaju zbog toga što nisu obavešteni od strane javnog servisa i drugih medija o stanju nasipa. To ja mogu slobodno da kažem da se to prikriva. Novobeograđani sve više svesni mogućeg rizika. Normalno da sam uplašena, ne radi mene, ja imam 92 godine, nego radi omladine. Bila sam učiteljica i volim mladost, pantare i sve se menja, ali ovo što su oni zamislili ne misle na nas, nego na sopstvenu korist. Ja sam Sara. Ja normalno da se spremam da putujem, ja sam malo a žao me potomstva. Ipak trebamo da mislimo na decu našu, da posle nas neko ostane
Pa neka nas se setele da smo nešto lepo uradili. Mislim da to bušenje može stvarno da izazove neku neprijatnost za ove ljude, jer ako probije ta voda, pošto je ovo mnogo niže, kažu da bi otprilike stiglo do ovog prizemlja. Ovi stanovi nemaju podrume, nego su stanovi maltene u nivou i svi bi došli pod vodu. Ne sviđa mi se ta ideja. Kad će se to desiti, da li će neko reagovati, vjerojatno neće. Znamo šta se dešava i saobraćaj koji sumanuto se odvija. Tako da u principu smo zabrinuti. Prema poslednjem popisu, opština Novi Beograd ima oko 209.000 stanovnika, bar polovina živi od bloka 45 do Ušća i to je ceo potez koji bi mogao da bude plavna zona. Da li ozbiljno shvata upozorenje institucije i struke, hteli smo da pitamo gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, ali na današnjem pomenu žrtvama komunističkog režima nisu bila dozvoljena pitanja. Dina Cepenjor, Televizija Nova.